Yeah. Oh, that was so good. Damn. Bari hakunino Katururi. So how come you're not like some SWAT guys? None se kuki utagiye muri SWAT? We're cops with long hair. Cyangwa abapolisi baba bafite ibyanwa baba maneko. Shoot anyone? Have you? Wari warasa umuntu wese? Smarter than that? Mano abizi mfite ubwenge burenze ko narasa umuntu. Ndabizi D. Kana kitwa D. Ngo ni Damascene bahennye. Shot anyone? Wari warasa umuntu ariko polisi we. Nakana kagashuti ke. Wari warasa umuntu. Cyakubwira sha twarabamaze. Not today. Uyu munsi nago ndi bumurasa. Ibyo nago ari byo mubashe. Ati wari warasa umuntu ati pano uyu munsi. Haracyari kare. Umugabo ari mu kazi ke. Tuveriya tugarukana. Umva turi muri Kanari mu gice cya 7 dukomeze hakuno ngo bari kuri misiyo. Abashinzwe umutekano ku rundi ruhande bapone bari kuri misiyo. Hakurira abashinzwe umutekano hari aho bategeye nimba batazi bandi Katururi gukominikana abashinzwe umutekano bandi tuvuye kuri uwo mupolisi ku nshingano ze ari mu murongo w'akazi ari nako bise izina rya filime ubu nanjye nyumva ndi mu murongo w'akazi uba yanyunyakenyereyo noneho ndategura shawo ku buryo amafaranga yanyu mba ngomba kuyaryaho barakwereka hari umugabo hari usaza icyamamare cyagukiniye nyinshi ari hakurino so ngufite mu bwone n'umupolisi basore mwese mwishire hamwe bega bahego baguruke bakora akazi usaza fayo bose bakire hamwe bakora umuti usaza rabanza riba hasi bimeze biti kure icyombo iriza fandi King 39 muri murongo turiteguye turashinzwe umutekano bandi bari hasi kumba bambaye twitumanaho ni benshi bashinzwe umutekano tubashe nk'abacuruza za hot dogs bari hakurino ya migati bagenda bagashyira mu bya sosi bakabyita bya hot dogs bari hano mwitegure ko umuntu washimusa umuntu wacu ashobora kuba ari wese ntiyagire ugira icyo akora mpaka tumaze kumenya ninde bivuze ngo umuntu uri hano ni umuntu uje gutwara amafaranga kumwe umuntu ashimuta umuntu akavuga ati nimutama amafaranga uwo muntu ndamwica sasa iyo bazanye amafaranga bazana na polisi kugira ngo ugifata ayo mafaranga polisi gufate hari umugabo wambaye black hoodie cyangwa se bino bipira bya jumper by'umukara n'ibirinete turi nguyu Confirming visual on impossible. Uyu mugabo birashoboka ko yaba ari we dore abashinzwe umutekano bicaye hari abonye ngo yambaye cya black hoodie bikuze mumureke abanza agera twashyize amafaranga muhitemo umufata bamureke uyu mugabo bamuketse umugabo areba abantu bari gucuruza hano arababara ndagera ukurikira filime nawe ni umuhanga nimba arashimusa abantu umugabo arabanza arategura nawe yateguye uwo dukeka suspect is on the move uwo dukeka ari kugenda over we mukanga mwihorere dore suspect ntukekwaho ntacyo baramu genda ufate amafaranga bari kugira ngo uyu mugabo afate amafaranga ahantu bayamushyiriye kugira ngo areke uwo muntu yashimuse polisi mufate ushobora kuba yashimuse umuntu umugabo dore nguyu yambaye igipira buri munyabyaha uramubona ari gukamwibwira n'uburyo abagenda uyu arahindukira we mureba mwicanye aramubona washimuse aramubona abonye umuntu umureba arirukanse baramurebye mumushyire hasi take him down shyire hasi abari bari gukubura imihanda bose vayo mubwiye ofisi yagiye hasi yasubiramo umwofisi yagiye hasi bimeze biti umva mwese mupanure dispatch mupanure umwicanyi cyangwa se dukeka ashyize umwofisi hasi Katururi kajugujugu ziri mu kirere ati umwicanyi yambaye black hoodie na khaki pants mbega yambaye kiriya gipira cy'ikijamba cy'umukara ndetse n'igipantaro cya kaki sasi y'abapolisi bari kuvugira ku byombo n'umupolisi wibereye ku mpande uri kumwe n'umwana arabyumva uyu arabyumva karitsiye arimo niyo umugezi wa nabi ari kwirukanka acamo umwana atangira kumukamera uyu muhanda niwo bavuze ngo umwicanyi ari kuza aganamo umwofisi yari hasi officer down wibikara umwofisi babazi uwo mugabo tumubonye aca kuri make ata park ntiyanyuze cyane kiri kumukamera mukamera ibikiniweho ati nanone uwo dukeka amanutse kuri Tufton Katururi mugabo vayo mani wirukanka Steve Nash Katururi mugabo vayo
umupolisi wari uri muri karitsiye yumvisha ko umugizi wa nabi ashobora kuba ari muri ibi bice nawe avayo. Izi ni karitsiye ze. Buriya nakubwiye ngo buri muntu abyuka afite umurongo w'akazi ngenderwaho w'icyo akora kibasha kuba cyatuma abaho. Uyu mugabo niyo mpamvu bakubwira ati agafilime bakise ngo line of duty cyangwa se ni umurongo w'akazi, umurongo w'inshingano. Abyuka mu gitondo ategura avuga ati umugizi wa nabi mufashe. Hey, mufashe. Uzarebe uriya mupolisi uhagaze hariya ku muhanda aba ashaka umugizi wa nabi agufashe wakoze ibyaha. Hey, mwicanyi polisi yaje bimeze bite? Dore nguyu hariya byonyine usobanura impamvu yirukanse yabaza n'umupolisi tayari ubwo icyaha kiramuhama. Bimeze bite? Uyu mugabo yashimuse nde? Baravuze ngo ni kidnapper. Umva ndi kumanuka muri Rosedale avuga imibare y'umuhanda. Umva yashyize umwofisiye hasi ngomba kumukurikira uko byamera kose. Bimeze bite? Uyu polisi ari kugenda n'amaguru. Izi karitsiye arazizi. Umva aho mwicanyi cyase nge ndi kumwita umwicanyi ariko bari kumwita ukekwa. Suspect anyuze ku muhanda wa 7 ndabivuga uko nshaka. Mugabo arakurikira. Izi karitsiye arasumva. Izo karitsiye se. Hey! Urari igihe umuntu muri karitsiye bageramo akica n'amagini. Katorore. Buri mugizi wa nabi. Polisi imyanda yose. Nimba umugabo yashimuse ndasinzi. Yaraje gufata amafaranga. Bimeze bite? Barakurikira. Turi mu mujyi hagati. Dora polisi. Dora abapolisi y'amafaranga nirya urye. Uyu mujura nawe cyangwa se urushimusi nawe ari mu murongo w'akazi. Twese tuba turi mu murongo w'akazi. Nawe akeneye kubaho. Polisi akeneye kubaho. Bose bari mu murongo w'akazi. Katorore. Bakurikiye. Wa mupolisi muri karitsiye twamonye yakurikiye. Arategura. Akibyuka twayibonye uyu mugabo arategura. Yamara gutegura agatwika. Katorore. Bari kugenda ku byombo bavuga inzira umugabo ari kunyura kajugujugira mu kirere. Bari kubona ari guca. Katorore. Mugizi wa nabi yakurikiwe 5-5. Bimeze bite? Dore umwicanyi, dore umurara bisaba igiha, bisaba ijyane y'amabwira ngo mujye mubyuke mukora ka siporo. Polisi yakurikiye yambara mugeri ku isura nacyo kiri mu murongo w'akazi n'igisambo bapfuye. Uya yitabwira abagenzi b'umuhanda n'inzira umugabo anyuze. Sasa ba abanyamakuru bafite ka YouTube channel kabo babuze amakuru bumva polisi hano hava. Uri kumva ubuduwa bwa polisi we? Buriya nta kintu kibaye tujye gushaka amakuru. Tujye gushaka amakuru bakuraho ibyombo. Uyu niwe ujya kuri tele mugenzi asigara muri studio. Uyakoreye icyombo cya polisi. Yumva hano igisambo kiri guca. Uyarakurikira. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Wabonye uko bigenda iyo umuntu yiteguye bigakubitana n'amahirwe. Uza kunezeza mwana. Mari kajya gushaka amakuru atari ivumbi. Bimeze bite? Ndagukunda. Katorore. Umukobwa avayo. Urabona bano bantu uzarebe basabi babyuka biruka. Sibyo? Ba bakteri ni bakti. Hey, ntago nari mbizi. Bose babyuka bari gutigita inkuru nk'izi z'ubwenge. Sibyo? Bashaka bwa views bwa hato na hato. Sasa uriya mukobwa nawe acyumvaga igisambo ariko kirukankana. Arakurikira. Igisambo kinjira mu rusengero. Igisambo kinjira muri St. Anthony. Katorore kinjira kurino. Igisambo umunyamakuru nawe arabyumvisha aravuga ati abantu harimo views. Umunyamakuru umukobwa arakurikira. Bimeze bite? Uyaparika. Aciye hakurino padiri. Aciye hariya. Binavayo bari mu murongo w'akazi. Buriya akazi ugomba kukitangira. Nimba mutayibona neza ndabitangira ngo murya isi aje kuvumbura ko nimba munyumva ati turi mu gikorodoro kiri inyuma y'urusengero arahabarangira. Igisambo kivayo kiza ku modoka kibura imfunguzo yaje aramwambara. Umupolisi baragigira. Polisi ku gisambo cyashaka arakiniga kure y'icyuma buretse kure y'icyuma. Polisi ku gisambo nuko utangiye filime yacu. Gisambo ndashaka amafaranga cyashimuse amupfura imisatsi. Bose bari mu kazi buri umwe afite inshingano. Cecekara kivuna vuna igisambo. Wa mugabo twatangiranye filime turamenya amazina y'irinde baranigana masa. Aritse umuntu akiyibira. Mukora
rubavu mugeri kana hano ikigabo kiragafata aturore oya nagano uyavayo kana mutaye mu muhanda wabuze gato umugabo niwo murongo w'akazi akoreramo umurongo w'akazi niko filime bayise. Wachana izo si filime zanjye nge ndategura cyazi mwibye katurore yakurikiye igisambura umupolisi bagenze no bapanuye imihanda yose bakibuze yagikurikiye kimushyizemo akantu nacyo kirategura kugera nasanga abantu ni benshi turi mu isoko hagati isoko hagati igisambara kibura kumbe dore ngiki ni cyarushimusi wo cyashimuse niwe tutaramenya uyu mugabo yashimuse nde abapolisi bapanuye imihanda yose bagifashe we tarengana mwana ntago ari we kumbe dore bandi ngiri baramufata bandi bapolisi baramufata bokoje hindukira amaboko aho tuyareba uyavayo Sambo bakora kiravuna igisambo naganda gifite gufungwa nago kiri muri gahunda kubita abapolisi kibuze cyane polisi avayo woni Penny umugabo wamwise Penny koga polisi kazi brete polisi mu polisi kazi ni ikindi cya harimo nk'utwaka nka dutanu box kuri mu polisi amenyo n'indi myaka 5 kirirukanga gatururi igisambo na gahunda gifite cyateguye kiri gutwika kiri mu bapolisi bimeze bite dore kirirukanga ni mu isoko hagati katikati ku manywa y'ihangu izuba riva cyateguye ariko na polisi yateguye ndagiye uzaba azansange mu gatsata ndagiye ibintu barakurikira arakurikira umurongo w'akazi bakise line of duty bimeze bite mugabo kugera hano nako iki gisambo kinyuze kigabo dore ngiki pfuka muzamura amaboko kumbi igisambo kirutse kigera ahantu isi irangirira ikiraga ari ikiganiro wagatafari weshyira amaboko hejuru buhoro baragifashe ni rushimusi nimba yashimusi nyereka ibiganza byawe kura y'imbunda iji umugabo aravugishwa gake aho kuvuga iji yavugishijwe urutuma imbikora genda umubaze nimbabaza genda umubaze uko bimera kubura buri kimwe nindabaza mbaze nde kubona abajije ahita murasa ikigabo mbere yuko akirasa kiramubwira ati genda ubaze uwo mugabo ask him uko bimera kubaho warahombye buri kimwe ese uyu aramubwiye ati ndabaza ndi ninde yaramubwiye ngo ajye kubaza ikigabo nuko byagenze ikigabo nuko akirashe ntabwo tukigora akazi karoroshye katurore zan huya aramwishe mukanyabwiraga umwana ati uyu munsi ntabwo nshaka kurasa umuntu dore bibaye uyu mupolisi yitwa Penny aramurashe ntabwo byari inshingano z'uyu munsi sikeye uyu mugabo yashimuse umuntu we yashimuse ntituzi ninde ntituzi yamusize yamubitse he none arapfuye umwishe dore nguyu hariya bahita bavuga ati ntabwo wateguye ntabwo watwitse This is Glenn Miller with Channel. uyu ni Glenn Miller shene nako shene 13 Farmers Market. hano turi ku isoko ryose hejuru ni umunyamakuru reka tubwire umunyamakuru wacu Maya Prince uri muri iryo soko ryabereyemo ubwo bugize bwa nabi imihanda yose bayifunze abapolisi muri kano kanya habereye icyaha bari kubaperereza turi kumva raporo nyinshi katurori kumbe ibyo byose uko ku makuru bari kubivuga hano hari undi mugabo hicaye nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa kuva rero ko gafashemo hari undi mugabo wicaye hakuno ino
ari kumva amakuru. Maya Prince, Channel 13. Ati banyita Maya Prince, ishene ya 13 y'amakuru. Abanyamakuru bamanutse, urabona hariya mubona niwe yakubitiye umupolisi. Amaze kumukubita, abaje gushaka views, dore wa munyamakuru waje gushaka views na waraje. Yifitiye ka YouTube channel ke na mugenzi we, yaraje gushaka inkuru. Abanyamakuru bandi bahagize kare, mbega views ziryoshye bazimazemo. Send a team to Kansas. Bidatinze wa munyamakuru bahise na kwa umupolisi bamuzanye yakurino. Penny Richard. Ukibijya mbere. Claudia bamushimusi, Claudia. Shot the only lead that we had. None warashe umuntu wenyine wo kutugeza kuri Claudia bashimusi. You thought? No. Natekereje cy'ifranga. Never think. Cyose cyane gutekereza. Cowboy. Uri bandi. Wa munyamakuru uje gushaka views ari hano. Do, ko mbona views bazimazemo. Asanze abanyamakuru nk'igihumbi. Hajya. Avaye no munyamakuru. Yaje kwishakira ka views azana. Afata agakuru amajwi akesitara ku cyuma ku kimodoka. I vouch for you. Wasuzugwa itegeko ryanjye. Partners. I was the one covering. Urabizi na kera tukirabunganiza ninjye wakurindaga waba gufite amakosa menshi. Doesn't matter now. Uyehuza umwunganizi none arinda ku muhanda. N'umwana wanjye. Let me make this right. Reka ngufashe bino mbikosore nakoze. Uyu mugabo afande bashimusa umukobwa witwa Claudia. Mandatory 2 days downtown. Umukobwa arabyumva? We got nothing because of you, Frank. Did he say anything to you? Ese uramugo mbere yuko murasara ikintu yaba yakubwiye. Umve, uyu mupolisi niwe bashimutiye umwana burya. Yakubwiye ngo iki? Bamushimutiye umwana. Mbere yo kumwica yakubwiye ngo iki? Yavuze. Ask him how it feels to lose everything. Yambwiye ngo genda ubaze uwo mugabo uko bimera iyo wahombye buri kimwe. Niryo jambo yambwiye. Yashimusa umwana w'uyu musaza witwa Claudia. Barano icyo bumvishe. Kumbera telefone baza kuyikoreye. Kumbera mwandikiye ati wangurube we kano kantu kafungura karebe cyangwa uraza gushaka ukabona. Mbega ni link bamuhaye ifungura rebe. Ngo wangurube we. Yeza kureba iyo link bamwoherereje. Ije kuri telefone y'uriya mugabo bishe rushimusi. Urebe. Bamweretse ifoto. Ni akana bashimuse n'akana ke bakita Claudia. N'akana ke bashimuse. Dorano bagafungiye. N'akana gato. Barangije ari bagafungiye batangira kumena. Ndashaka papa. Umwana batangira kumena amazi. Ndashaka papa bashyiraho iminota 34. Bivuze ngo ubwo ni isaha n'iminota. Wino itaregera isaha ye. Ayitaregera isaha ye. Bivuze ngo umwana ahantu bamushyize amazi ari bumanuke iyo minota 33 nishira amazi aramaze kumwuzura. Bamuhaye iminota 63 uyu mugabo. Ubwo na agasaha kamwe. Umwana warabaza kuba amaze kurengerwa n'amazi. Probably a burner, but find out. Fati telefone n'ubwo ari bana ariko kurikira umenyana iturutse. Umenye uyihohe mu. Just get the hell out. Sokan. Tom we. Go. Genda. Kigoryi warashe umuntu wenyine wari urancimutiye umwana niwe wari kungeza hano umwana wanjye ari wamurashe. Uyu mupolisi bamurakariye. Nta gutwika nta gutegura. Shyira n'imbunda yawe hano. Oya. Shyira imbunda yawe hano. Your weapon on the table. Shyira imbunda yawe ku meza. Yishyire ku meza. Bimeze bite? Mugabo akura y'imbunda. Kura y'imbunda. Maze kwashyira imbunda katorori. Umugabo bamuhagaritse ku kazi. Imbunda bayishyize hariya. Abanyamakuru baje guhiga utuviews. Sigaye tunabacumuza do. Ara. Ewan. Uyu niwe warashe umugabo warashimusa umwana. Byiburi atamurasanga mwice byibura bari kumufata. Manu subiye kuri station. Officier. Tell me about Chief Oak's daughter. Wambwira ibyerekeye n'umukobwa wa Fande. Officer Penny. Ndavuga na Officier Penny. Didn't hear this is a kidnapping. Yashimusa umukobwa wa Vok, Tom Vok. Press line, do it now. And you, Officer Penny. Officier Penny. Smart shooting the only guy that knows where the girl is. Ese urumva wakoze igikorwa cy'ubwenge kurasa umugabo waruzana umukobwa bashimusa ari. Urumva ufite ubwenge. Umva umunyamakuru kuntu arakaza umunyamakuru. Ubwo arashaka views. Uhita kura y'imbunda mbere y'umunyamakuru. Atunga imbunda umunyamakuru. Ubwo umukobwa
mukobwa afite views. Decide what to do before some jacked up Ese wa mukobwa we handcan opens up the back. bagutunze imbunda ufite isegonda rimwe ryo guhitamo icyo ukora cyangwa bakakurasa wakora iki? Iri gucora ifudu. Million decisions have to happen in a fraction. Iyi myanzuro myinshi bigomba kubisaga miliyoni muri ayo masegonda. Wakora iki bagutunze imbunda bagiye kukurasa? What are you gonna do? We wakora iki? Mbega no kubwira ati bari banunze imbunda urumva nari gukora iki mu isegonda rimwe? Ukinga y'umunyamakuru. That's like. We ntago wamenya uko biba bimeze. Ntago wabimenya. Mukobwa ari kubikamera bamutunze imbunda. Buri abantu nyine bahita babire. Man, before you walk. Buri umutwe w'inkuru nyine bahita bashyiraho umutwe w'inkuru twiga. Ati umupolisi yararashe umunyamakuru abura gato kumba ari kubimwereka. Man until you walk a mile in his shoes. Ati ntago wagaciriye urubanza umugabo koko utaragenda mu birenge cyase utaragenda mu rukweto rwe. Mbega inzira yaranyuzemo. What the hell did you Ntago we wayumva keretse nawe warayinyuzemo. Am I alive? Mani kara kantu ragafashe kari karenze. You're telling me you don't have an ID on the victim or the shooter? Umva mumbwire kuriya muntu warashwe uwo mugizi wa nabi warashwe cyangwa wamurashe mufite amakuru yabo. You don't have the best or brightest in journalism anymore. Miss Carter, yes. You gotta see this. Miss Carter dore umunyamakuru anafite televiziyo ariko televiziyo yaramuhombeye. Abanyamakuru be nibatwika nibashaka inkuru neza. What am I looking at? His feet. N'iki ndi kureba. And why do I care? It's live. Ati ibi ni ibintu biri guca live. This amateur. Uyu niwe mupolisi warashe umugizi wa nabi. The police chief Volk's daughter's. Ati uyu munyamakuru ushiriritse ufite ka YouTube channel ke yabashe kumenya ko bashimusa umukobwa wa fan. Get Tech to grab the feed. I want this. Urabizi uwo mukobwa rero ko ufite ka YouTube channel ashobora kuzagusimbura kuri televiziyo ndabona akora kurusha abanyamakuru. Buriya hari igihe usanga umuntu ukoresha buriya bu YouTube n'ibiki akora ngo kurusha umunyamakuru. Ibyo hano bivuze ati uwo mukobwa yagutwara akazi dore umukobwa nguyu. Officer Penny was triggered, Club. He was unstable. It's gonna be okay. I'm just gonna find. Ati kurikira uriya mupolisi twabonye adasa nk'umeze neza. Umupolisi gutunze imbunda nk'abantu bashaka views baravuze ati reka tumukurikire tumenye ibye. Umupolisi tinyuka gatunga umunyamakuru pistoli imbere ya kamera. Buriya nta kibazo afite tumushakemo views baramukurikira. Dore umupolisi aho yibereye. Umukobwa aramukurikiye umunyamakuru. Sasa uyu mupolisi yakoze nta kindi bamukwiye ku kazi ndetse bari no kumunenga bamubwira bati umwana w'umukobwa bari bashimuse umuntu wenyine wari uzanu yamubitse wamushimuse wamwishe. Urumva turi umenye gutana umwana ari bashimuse. Sasa yagarutse hano yibuka cya kigabo ubwo bagwiranaga hari hakurya ubwo basereraga avayo. Don't do anything I wouldn't do. But if it gets dangerous, I'll pull back. Vamuze uyu aramubona. Ava Brooks has broken a Eva Brooks muri kano kagiye kudukorera inkuru yambaye cyane. uncensored coverage lab. Iyi ni inkuru utasanga hande. Hashtag Ava. Mumukurikire kuri hashtag Avela time naturally. Avela dore ngwe gushaka views ari kwirukangana ka kamera ke kuri wa mupolisi. Umupolisi yabonye umutunga imbunda imbere ya kamera yavuze ati uyu mupolisi ashobora kuba afite amakuru. Aramukurikira. Umupolisi yese kuri ya modoka. Ku modoka cyacicanyi bigeze kurwana abona ariyo gishaka kwinjira bivuze ngo ni imodoka yacyo. Yigeze kurwanira cyo kuri imodoka bivuze ngo imodoka niyo umugezi wa nabi. Imodoka y'umuntu ushobora kwinjiramo kabari ikimenyetso yagwa wenda. Hari cyo yakubwira. Imodoka ibifite n'ukuntu baruye ku muntu purakwe nabyo urabibona. Mediaforthepeople.com. Umva ngiye banyita Eva Brooks ngurira people for imbari 40people.com. Okay, thousands. How about if I just arrest you? Mukunda gufunga. I'm guessing from the empty gun holster that'd be a citizen. Nta nimbunda ufite bisobanuye ko nta ni cyangwa umufite cyo kumfunga. Uranshinja icyo bundi. Amwambura kamera. Fata kamera ye. Ayimenesha ikirahure hano. Kamera y'umukobwa. Ndagushinja vandalism. Kwangiza ibintu nyine ibikorwa by'abandi ku bushake. Icyo ngushinja. Mbega ubwo aramushinja ko ari bamenye iyi modoka. Gaturira umukobwa avanye kwishakira views. Dore views yamumaze ubwo bari kumenyera. Turakamenyero. Nako ni inzara nyine abashaka dufaranga. Don't mind me. Nongere ikibazo. Kuri kamera ye. And I hope you know that if it is broken, the Kamera yanjye nimba yangije. Why would they do that? Urabizi umujyi uraza kungurira indi nyine umujyi ushinzwe bano bapolisi. As you so astutely pointed out. Ugeze mu modoka y'umugizi wa nabi. Kumbe kamera iri gufata. 58 minutes until Hasigaye minota 58 y'iki biko umwicanyi. Upper two, huh? Hasigaye minota 58 bakica umwana w'umukobwa. Polisi avayo. Katuroreza muri butu. Areba uyu mugizi wa nabi ni iki cyari kiri muri butu uyara kamera iri gushaka twa views. Ni umunyamakuru. Kumbe kurebamo hano abona amafoto. kidnappers. Bono nibo barushimusi. This is a picture of a guy. Iyi ni foto y'umuryi yawo musore. Iyi ni foto none y'undi musore wapfuye mwe nishe. Most airtime. What is your problem with the people getting the truth?
ese ufite icyo kibazo abantu tubahaye ukuri. Be your biggest fan. You know what? Maybe I should stop trying to tell the truth. Maybe I should start a reality TV show called Dude. Okay, reka ndetse no kujya mbwira abantu ukuri ahubwo ntangire cya kigano kiba kiri kuba cyanyacyo kiri gucaho. Kuri bano munanditse address Bani uyacaho uyaza guhamagara Katorore. No, Frank. I don't Frank. for this. You're done. Umva nta mwanya ngufitiye nakwirukanye byarangiye aramukupa. Nafanda aramukupye. Fanda niwe bashimutiye umwana telefone arayimena. You seriously need to switch to decaf. No, what I need is a car. Umva icyo nyene ni imodoka. Oh, why that one? You watch too much television. I don't know. Wagakobwa ureba televiziyo cyane nta televiziyo ngira. Or do you just float around on patchouli fuel? Ese ufite imodoka cyangwa ugenda wirukanka gusa? What are you? Ndigafite imyaka ingahe? You turn that off? Wazimisha ibyo bintu byari kumukamera. Anyway. Nubundi nagiri gukora. Please. Ndakwinginze. Simye ibyo bikamera byanyu. Hirwa mushaka makuru mabi ku bana. Umva. You're right. Wavuze ukuri. Someone took Vogue's little girl. Hari umuntu atwaye umukobwa wa fande wacu Vogue. Tom Vogue. Kandi ntago natuma uriya mwana apfa. Agomba gutabara umwana wa fande. Back. No, he won't. Okay, koresha telefone yanjye umuhamagare ntago ari bunyumve. Managed to see your clip of my Outburst. teaching moment. Tantrum. Let's just say it wouldn't be the first time the media started a shitstorm for me. I would say that you initiated the shitstorm when you pointed. Ati kano niko kanya kambere abanyamakuru ngiye banyegereye. Ubundi nta nubwo bakunda. Literally life and death. Do you understand? Umva mukobwa bino bintu turimo hari ubuzima bw'umuntu bushobora kuba bwapfa cyagakira. Okay. You can take my car. Okurabizi reka ngutize imodoka nimba kugiye gutabara umuntu. Everything. Ariko ningutize imodoka yanjye ndagenda nkamira ibintu byose ndagenda ngo kamera nanjye utwo tuviyuzi nubone. Umukobwa barumvikanye. Ndagutize imodoka yanjye ikiganiro kiri gucaho live. Barakwereka kuri n'amakuru atari ivumbi. With our regular programming to go live with reporter Ava. Abanyamakuru sasa televiziyo ikwereka ko amakuru zimaze kuyabura. Ati muri kano kanya televiziyo yacu igiye konyurizaho ibintu biri guca kuri YouTube channel yitwa live feed. It may contain disturbing and possibly even graphic content. Bano dore televiziyo ngo ziratangira kwiba inkuru uyu mukobwa ibintu ari gukamera biri gucaho live. Televiziyo batazi yisi ifata ikiganiro cyabitangira kukinyuzaho live. Ubwo televiziyo batwikiye umukobwa aje kumutiza imodoka ariko naye ngaragenda mu kamera hajya hose utwe twa views aradushaka nawe atwike aba yateguye. Umukobwa afite akamodoka gatonya wagira ngo ukicaramo kamera nk'uyicaye kuri po kameze nk'aka kamodoka ka Kereti. Ujye ukabona gatonya Kereti afite akamodoka wicaramo kagira ngo yicaye kuri po. Dore ko kangana ni Bukireti Katorore. Yeah. Bimeze bite? Zero emissions. Zero everything. Well, maybe you prefer to run Nessie's more like. Umugabo yemeye kugenda baba mu kamera nta kibazo apfa kuba ari gutabara bari mu nshingano cyangwa ari mu murongo w'akazi. Ari umugabo kurinjira muhanda iyo wakoze amakosa. Umukobwa byose ari kubikamera. Televiziyo ziri kubinyuzaho live. Zibikuye kuri channel y'uyu mukobwa. Tuvuze ngo channel y'uyu mukobwa iri gutwika. Katorore. Want me to waste that address? Hari adresse abonye mu modoka za cyakihebe cyangwa se warushimusi bafashe. Niba biri gucora live dore abantu bari gukomanta bari live. Bari live. Yes. Grandpa and other reporters who are reporting live too, just like me. Umva hari n'abandi banyamakuru bari reportinga live amakuru nyine bayatuyohereza live. People actually watch this? Ese bino bintu byanyu abantu bajya bireba. Sasa uyu mugabo arashaje. Ntagazi ko nyine bino bintu by'imbuga abantu basigaye bireba. Bino bintu byanyu abantu barabireba bamenyereye televiziyo nyine. Ntagazi ko hari ubuntu bw'ubucano bwagiye buza abantu babeshyera abandi bagatwika. Ariko ngufashe. Katorore. Binjira mu modoka barerekera. Yo. Yari mu nzira agenda. Yo mwana turi kubareba live yo kumbe bari gucaho live mwana mwabaye abasitari sasa uyu ntago abyumva ese nta muntu ucyubaha badge bega badge ya polisi arabona abantu bari kuza bakamusekera kandi polisi so hard right now. uyu munsi nangiye kuwanga cyane njye ntago nkwanze abantu bari kumukamera tubabaye umusitari ari gucana hose kumbe uyu nguyu atwaye imbere ye dore imodoka yakata imodoka bwaba imodoka nakubwiye bw'amafuti dore imodoka ngira bakaraga biri gucaho live kuri televiziyo imodoka irabakaraga yagasani dore abo kuri televiziyo dore na nyiri YouTube channel dore nyiri televiziyo urabizi iriya YouTube channel twari turi gukora amakuru se ko nayitangiye kuzima. Again, we are watching these pictures live. Nuko muyibonye live abaye impanuka mudukira bakarazi sinzi ko waruko kariya. To abantu b'iminsi ntago bakiza kugutabara ahubwo bakora telefone bagakamera.
nawe wagutabara barahagarara hirya bakagukamera imodoka igushije umuntu nawe wazanga gukuremo nakubwiye ngo bino bitelefone byanyu ino koranabuhanga ryanyu ryabaye nk'ikiyobyabwenge niyo mpamvu usanga ntajya nkoresha biriya bintu by'imbuga nkoranyambaga amatelefone mba mfite abapagasi babyitaba byose bikoresha. Hey! Yes! Tu banze kubatabara. My car's electric! Mani kuramo umukandara wawe. 2, 1. 1 2 3 fungura hano tururi. Ara nukubaga ukifasha abakagufashe duba bari kugukamera noye mu polisi yarayiriye mu modoka yarapfuye twamufashe live tu nibyo babashaka do nugukora telefone na muntu wagutabara yego ko mana yanjye uzibibaye hano nuko abantu bisi basigaye bameze. Hey kore mukobwa bari guco live dudu reka tubakamere nta wajya kubafasha musubire inyuma mwese musubire inyuma. You hear me? Banyuma musubire inyuma tubara mukamera mukobwa vayo mukobwa zano kumbe biracyari guco live kamera yari ikiri kuri coding uyarareba Yesu Kristo ntigeze ngo umunyamakuru wanjye arapfuye uyu ni boss aba yicaye ku cyicaro nyine wari kubinyuzo live kuri kamera ye uya vayo No! we wakagwarkiwe kure mukobwa mugingo hano nagubona ko ari kwaka umuriro tugende. Look, I'm sorry about your car. Mbari kubw'imodoka yawe Flower thing. ndaza kugurira indi modoka. No, we gotta keep moving. Umva dukomeze tugende. Just died trying to save your stupid phone. Umva mukobwa twari tugiye gupfa kubera icyo telefone cye sasira nubwo ari kamera ni telefone umukobwa ari gukoresha. Done. Wa mukobwa sinshaka ubundi buzima buri gupfa injo yubize kubona bigize mu ruhare. The truth? Ufite ubwoba bw'ukuri? I'm afraid of my ex-wife and being naked in the shower one. Uzi ubwoba bwonyine nsigaye ngira kubona wahoze ari umugore wanjye yambaye ubusa ari muri douche nicyo cyonyine ngirira ubwoba. Ibaza umugabo uri hano ariko. There's no editing. Umva ibi bintu ntabwo tuzabyeditinga ntabwo tuzamamaza ntabwo handi hantu bizaca. Whatever goes out is what my camera sees. Ibyo nzarekura nibyo kamera yanjye yafashe ntabwo nzabyeditinga. Show the people, show us what it's like to walk in your shoes. Ereka abantu wereke isi yose uko bimera kuba bajya mu cyimbo cyawe bareba akazi ukora mbega barebe nawe imvune uhura nazo bereka umurongo w'akazi kawe bumeze gute ntabwo nzabyeditinga nta kintu uzashyiramo ndabereka ibyo kamera iri bufate. You do what I say when I say it and you speak. Umva muko nimba tugiye kujyana uravuga ari uko ngubwiye ngo uvuge ugenda ari uko ngubwiye ngo ugende ukore mbega icyo ngubwiye gukora yego. Dumb things that'll get you killed. Wa mukoye n'ukora ikintu cy'ubugoryi biraza kwicisha. Come on. Tugende. Aramwemereye bajyane. Ukobwa ngagende kamera. Arambwira ati nta kindi kintu ndi bushyireho biragenda bico live biri gucaho live. You shitting me? I'm proving you negative. I can't. Sure you can. It's easy. I'm a cop. I need this truck. Urabizi ndi umupolisi nyine imodoka yawe. Irasi yari yawe. Iri iryamye yari. You rules. You get out. Soka modoka wa muginga turi mu kazi ka leta. Amba nanjye ntago nzi uburenganzira bwanjye ibyo ntago nabyemera. Reka. Modoka irashya. Hey! Muki hagati. Kivu abantu bari gupfa. Umuntu yakwaka imodoka ukayimwima ari mu kazi ka leta. Tuba twateguye. Cyo modoka y'umuturage. I'm good. Meze neza. To innocent citizens. Ntago wakombye gusunika umwene gihugu urengana. Keys. Next to Riri. Who's Riri? The hula girl, man. Wa muginga rufunguzo rero iruhande rwa riri ninde se? Turi ngubu. You have to be nice to people, that's my rule. Umva ugomba kuba umuntu mwiza ku bantu. Niryo tegeko ryanjye. Wa mukobwa yena amategeko ushyiraho hano ninjye ushyira amategeko. Abwira ati niba ushaka twafiyuze twawe ushaka kugenda unkamera gabanya amagambo uremere ukubita inkuru y'ubwenge ucukubiri n'inzara abantu tuba twararemeye twabaciye ukubiri n'inzara. You were like, just me, babe, now you're okay with the goddamn A-team? Oh, you didn't watch TV. Yeah, Katori. Tugende. Getting directions. I know how to get there. What is it with men in directions? Ese kuki abagabo mwanga amerekezo hari imodoka nyine usanga abantu n'ikoranabuhanga usanga umuntu ari kure amerekezo hano mugiye sasa umugabo aravuga ati ngiye inzira ndayizi Katorore by'ikoranabuhanga ntabikozwe. Officer Penny. Hano hari televiziyo nayo iri gushaka amakuru wamwita ofisiye Penny. In the Wild West. And this Katorore boy, Frank Penny, has a trigger finger. She has no idea who she's taken on as a partner. turiya mugabo menya asa nk'aho atazi uwo bari kumwe nk'umwunganizi we. Aracyari mu nzira agenda. Like a fake cop, right? Pretty much. Bani genda wari umupolisi wa fake babandi batubuza. Uyabwo ni umunyamakuru wa fake. Tururi. Asigaye iminota 48 umwana agapfa.
umwana ahantu bamushyize amazi ari kumanuka araza kumwuzura. Bimeze bite? Barakurikira. What's going on back there? Damn, man, you can't drive! Bana inyuma bimeze bite? Mwana ntabwo uzi gutwara, dore inzavumba. Umuhanda si umwaro mwabana mwe nimugakinire mu muhanda. Nimba muri abakina mujye gukina na za snacks bita Robingo, sibyo? Bageze hano naho bashakaga kujya bavayo. Kiss my black ass. Okay, we're going to briefly cut away from our live feed and join Maya Prince, who is with police. Na nubwo reka twongere tubaze Maya Prince ubashe kutubariza umupolisi uko byagenze. For the record, Frank Penny is acting. Witwa Frank Penny ari gukora wenyine, ni wa mupolisi uri kwirukanga. I can assure you that internal affairs baraza kumwitaho, baraza no guperereza kuko yarashe umugizi wa nabi. Please, let's not lose focus. Reka tureka kuba twareka kutareba itureba. For Claudia. Tubanze twibande ku gushaka umukobwa wanjye Claudia bashimuse. Umupolisi hano ari hita, abantu bose bamumenye ngo n'umupolisi uri kwirukanga uri guhiga uwo mwana Claudia. Gusa Fandra avuze ati umupolisi ari gukora ku giti cye. Twamuhagaritse ndetse ngabishinzwe baraza gukora iperereza bamenye ibye. Internal affairs. Umupolisi ari mu kazi, ari mu murongo w'akazi, ari n'iryo zina rya filime. Avayo. Dora haje. Ibi byose biri gucaho live, abantu bari kubireba. Inkuru yaryoshye, dore inkuru iri gucaho live. Hakura nabonye ni kaboye ubenyerekana ko nibagiye ko najya nkoresha imbuga nkoranyambaga. Nkabona ngo kuri Instagram ngo ngiye live, nkabona ari gutwika, nikabambwira ngo ngiye nateguye Rocky. Nego. Uriya ni wa mupolisi wishe umuntu washimusa umwana w'imyaka 11 witwa Claudia. Kumbe hano hari umugabo bakomeje kutwereka byose ari kubyumvira guca ku makuru. Bavuga umupolisi warashe umuntu. Bimeze bite? Aho binjiye nuko hameze. Aho binjiye nuko hameze. Haruri iyo gace mu gace. Kumburi hano asa nkaho ari umugabo kazi, b'abagabo bameze nk'abagabo kazi. Mujya mubabona abatinganye. Do ndavugana nawe. Do umusore. You Bunny? Niyo bita Bunny? You gotta be Bunny. Bunny. Yesu Kristo n'umutinganye, dore ukuntu kano kamureba. You got a warrant to be busting in my door like that, Mr. Wakakombye kuba ufite igipapuro cy'ukwemerera kuza kunyinjira mu rugo iwanjye. Then again, you ain't got no gun. Ariko nta n'imbunda ufite. Bivuze ngo ntabwo uri umupolisi. Yego ntabwo ndi umupolisi, buno banyimagaritse. Kibyumva ko atari umupolisi, aramwambara. Ushaka views nawe aratwika. Dodo iyo season views. Ewa ni inkuru iratwika. Biri guco live. Yaramufata. Bite Bogari ndaguha agasopo. Uya arakamera kuri televiziyo naho biri gucutura pfuye. Polisi bari gukubita, biri guco live, agufatira icyuma hano. Tururi kubita umugabo yakoze bameze nk'icyuma. Some great bitch. Simbukira ikigabo biranganiye igisore, biri guco live, biri guca ku mbuga zose. Televiziyo uyarareba. Ewa ni inkuru iraduha umuti. Live yewana abana muri quartier ariko shayi yicanira twika. Nabana muri quartier yicanira tegura. Katurare kigabo shira mwambara kimunyuzano. Hey. Yeah. Vayo. Relax. Tuza. Stop! Brett. Eva vayo. This little girl is gonna die in front. Harakana gatuka gakobwa kanubona mu minota 40 karaza kuba kagiye gupfa. Who's this bitch? Aka bitch ni kane. He's 11 years old. Iyi bitch ifite imyaka 11. Somewhere and your only hope. Bamufungira nyana mu gikarito niwe wenyine wadufasha kumubona. Bano bantu wabubazi. Wabubazi. I didn't think too much of these two. Bano babiri sinigeze mbatekerezaho cyane. And they looked at me like I was a toilet seat that they kept. Kuko baza hano bandebaga nkaho ndi ikicaro cya toilette. Bisubize ngo baje bamwanze. Uraremereye. Wamvuye. That's what they all say. Bose riko bavuga bwa mbere iyo mbari hejuru. Nguri. Katurere. Baramuhagurutse yarapfuye yahuye n'Ijeya. Rizan. Ngo ryafashije bari abagabo babiri. Zan. Turn that off. I'm not going to incriminate myself on camera, not even for a little girl. Now.
I made him a couple passports. abagabo babiri baje hano bakora passport ebyiri z'in'igihugu. Uyu mugabo akore n'igihugu. Just in case. Nanjye nasigaranye kopi zabo mu gihe byabaye ngombwa. Although it is sinful to cover up a thing of beauty too much. Dore ko namureba. Thank you. Nakoze. And yes, that is an amazing ass. Ndetse ufite agatafari keza. Penny? Sibyo Penny? Nafite agatafari keza. Yaramureba isesemi. Yego. Ufite agatafari keza. Max and Dean Keller. Brothers. My parents must be... Max na Dean ni abavandimwe. Wa mugabo twabonye ukomeje kubyumva ku makuru naho ndi wapfuye ngo ni abavandimwe. Babonye na adresse z'ahantu batuye. Urakoze mwana. Baby, wakameye kano nkereka abakunzi bagukurikira kano kantu. Abakurikiye weho rayifu babone ko dutwika. Arabanza aratwika. Ibintu byateye ariko n'uburenganzira bwabo. Abakomerezo nababwira iki rwose. Apartments ago. You're kind of a glass half empty sort of gal, aren't you? Bavuye hakuno no. Yeah. Mugiye hagati. Icyo tubonye umwe muri barushimusi afite umuvandimwe we. Hey. Uyafayo. Come on, need its car, sir. Imodoka ndayikeneye. Ndayikeneye polisi. Polisi zifayo. Wibuka polisi ari gukora ku giti cye nta muntu ugeze umutuma. Bari bamuhagaritse mu tugimondo. Ku mavi umanika amaboko nona. Baramufashe. Sir Frank Penny? Sergeant 486. N'umwe ofisiye tuzi uriwe. Uri kuri televiziyo yose. Izi televiziyo se ko naherutse mushyira kuri YouTube channel yanjye. Kumbe televiziyo ziri kuhita zifata amakuru y'uyu mukobwa zikayashyira kuri televiziyo zabo. On the ground! Hey, he's trying to Just you! Please, guys. Ari kugerageza kumufasha. And who kidnapped Claudia Volk are Max and Dean Keller. Umuntu witwa Max na Dean Keller nibo bashimusa umwana wa Fandi. Arabwiza ukuri. We nawe akubwiye ngo uvuge mata. Beat me! Take away! Mumfunge mu nkubite. First call Volk! Mutwaye n'amafaranga yanjye yo kurira saa sita ariko mugende mubwira Fandi amazina y'abamushimutiye umwana. Uyu witwa Max na Dean Keller. Okay, what's the address? Adresse y'abo bantu nahagana he? Bakiri hano. Hari modoka yaturutse hakuno. Za modoka z'intambara. Za modoka nziza. Zimwe ziba zateguye musubira inyuma. Modoka imeze nk'ije kubiyahuramo. Hari modoka yaje. N'abapolisi bari. Imeze nk'ije kwiyahura. Modoka. Barikan. Hey, hejuru imodoka ya polisi. Za modoka nziza. Polisi barikanga. Uyu mugabo uje yateguye. Araza konga imodoka za polisi. Abantu bikanga muduri imodoka. Zimwe nziza. Hey! Barikanga. Zimwe nziza. Zikomeye. Umuhanda hagati abantu bose barikanga uburyo umugabo simbutse imodoka kuri akagonga. Ushinzwe umutekano. Dore uvuyemo ni wa muvandimwe wa wundi bishe. Bishe umuvandimwe bari bafatanije gushimuta. Kura y'imbundu. Shaka uyu polisi wishe umuvandimwe we. Shaka uyu polisi. Fire. Hey. Fire mu baturage hagati katikati muri rompuwe waje gushaka views arikanga atangira kuruka. Izi views zizarikora ayikangamo bimeze bite? Mambo vipi? Kuki hagati fire. Hey, Niguchole Frank Penny wishe fire wishe yishe umuvandimwe we. Sasa umugabo yinjiye mu bapolisi mbese nk'umwiyahuzi cyangwa ikirebe. Umukobwa ari kuruka waje aje gutara inkuru. Ibyo abonye ntagahumira munwa. Za gitumo zabo. Gitumo. Umukobwa nzongera gutera gitumo. Yo Kristo. None se washaga warura iki gitumo. Kanopi. Gitumo uyu munsi iri mu muriro abicanyi. Nta mikino bateguye. Katurore uyasana kure y'imbunda banza ari pampa neza kure karibure tuzi bimeze bite. Umukobwa ari hano ndobere gucora yifu. Abakunze bari kumureba uyu mukobwa yajyaga atwika tubwira ngo arategura ko tubona ari kuririra live. Ari kurira. Fire. Hey. Fire. Sasu. Umugabo yaje mu bashinzwe umutekano arashaka kwicuhisha umuvandimwe we. Wa mugabo twarashe wambaye igipira cy'umukara umwe mu bari bashimuse yari yafatanije n'uyu muvandimwe we bashimuse umwana wa Fandi. Sikwera ko bano bagabo bashimuta bari banateguye. Bari bateguye ifa ku muntu ujya gushimuta umwana wa Fandi. N'abantu baratinyuka nimwaza gushimuta umwe mu bana banjye ngufashe. Yifite abana bane wa gatanu madama zamumurika ejo bundi album.
kandi nta gahunda dufite yo kurikiraho ko dufite umufungo. Gusa ku mupolisi hano faya yaratabara uyu munsi uraza gupfa umupolisi we. Umugabo ikihebe biri gucaho live kamera iracyari gufata bimeze nk'ubundi wa munyamakuru napfuye nashaho nashyaga naruri ikingo gitumo. Hey, ziriya gitumo zanyu babafashe. Hey, kashukushuka ivayo bimeze biti. Umugabo ari hano shyira imbunda yawe hasi ujye hasi tekera yirasa. Umugabo ni ikihebe kashukushuka arayirasa faya. Hey, yishana bimeze biti. Nakubwiye ngo ndategura banateguye ubundi ngatwika nayizanye bimeze biti. Hey, bitsimbana shyira imbunda yawe hasi nawe ujya ku butaka. Uwo babwira ni ikihebe. What do you want? Shaka iki? What do I want? Ndashaka iki? I'm my brother. Wishe umuvandimwe wanjye. Mubajije ikibazo cy'ubugore. Ndakwica. Ndakwica. Yeah. Your brother was a bad guy. Let me go out on a limb here. Muvandimwe yari umuntu mubi. Two. Where's the girl? Oh no. Mwana w'umukobwa rero ntabwo mbikubwira. Yavayo. Faya mu mujyi hagati abagabo bose bateguye. Faya yagiye kuza kwiga yateguye nawe yabyutse yateguye. Ubundi aza gutwika. Faya mu mujyi hagati muri rompuwe. Mbese bituyitse imbana. Sinshaka gupfa. Wajyaga heza ngiye gutera gitumo. Veno tunyine ngakubona bamuko so shakaga views yi yasan ntabwo turi bupfuza impamvu kubera ko karakana kakobwa karadukeneye aragukeneye Eva. Alright, sibyo nibyo. if I can lead him there, you and everyone around here is going to be safe. But I need you to get that address to the police. Wa mukobwa uriya mugabo ngiye kugerageza murangaze mukure hano kugira ngo abantu mwese muri hano umusiko mutekanye. Adresse baduhaye uze kwita uzishyira polisi tureko twabura uriya mwana. You're a bitch, Dean. Uri bitch Dean. Just like your brother, two ugly sons. N'umuvandimwe wawe yari bitch. Your mother's a bitch too. Bisobanuye ko na mama wanyu wabyaye buriya yari bitch. Arakaza ikigabo. Ndi kugerageza kumurakaza ngaveyo. Uyu batutse mama wengu yari bitch n'umuvandimwe wengu wapfuye yari bitch ngo nawe ni bitch. Ararakaye. Police yateguye nayivayo. Police katururi. Police parikano. Abizi? Go down that alley. Ugiye gukomeza utambike muri cyane gikorodoro wihute cyane. Imwe kabiri. Ciao. Kavaringa umukobwa cyo mu gikorodoro. Uyara kavaringa. Fire. Bimeze bite? Bisa kwishana. Byakomeye. Hey. Sasa aramushirana turapfuye. Ndakuziye. Umukobwa ageze hano. Iyi ni message noheje wa polisi. Uri kurasa mwita Maxi umwe warashwe mbere yitwa Dini. Ahita baha amadresse. Umukobwa wa Claudia umwana Claudia Voke ari kuri 1470 arahabarangira afanda turika tugeyo. That psycho left a morgue behind you. Almost left in a body bag. Umukobwa adresse arazitanze uko ikiganiro kikiri gucora ivu ngo abashinzwe umutekano bumvisha adresse. Wa mukobwa ibintu bitangiye kuba bibi cyane none ubivemo. Meze neza. Bivemo yanze kubivamo. Bimeze biti. Hey. Katurori. Adresse ziratanzwe. Zano hano abantu batuye. Katurori. Fire. Ko. Hey. Yinjira mu nyubako. Mwicanyi yamukurikiye. Arashaka kumwica. Yamwiciye umuvandimwe. Yazana. Mwicanyi yaje nta mikino ndakwica. Yeah. Ndakwica. Come on out, cop. Sohokayo umupolisi. Kabino tubirangize.
I don't want to kill you, Dean. sinshaka kukwica Dean. Ndashaka uriya mukobwa washimuse. Rob, isn't it? Kill me, you kill the girl. Nunyica n'uriya mukobwa uraza kumwishe kuko ntabwo nyine bari bumenye ahantu ari. Turi. He killed my brother. Yeah, I had no choice. Nta mahitamo nari mfite ku byerekeranye n'umuvandimwe wawe yaramwishe. I had no choice when you killed that kid. Nuko nta mahitamo wari ufite ubwo yicaga wa mwana. Nimba ruhe mwana uyu bamubwiye ngo yishe. So, Nimba polisi yarishe mwana. over the internet. Biri kuri internet byose. No kuri televiziyo bari kutureba buno. Famous, you and I. Ubu twabaye ibyamamare nje nawe. Umuzigo w'icyama. Hey! Fire! 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 Ura gato. Kibe kimeze nkaho cyabaye igisirikare uburyo kiri gupimamo. Byo kigenda mu buryo gikoramo. Bigarikire umuntu ukabona ntago ari umusivili wumvishe nk'uburyo mvugamo hano. Mva ko mba nateguye. Cyamukurikiye. Penny! It's getting fun. Ibintu bitangiye gushimisha byaryoshye. Byaryoshye. Turi. Bayo! Yambara icyewe baramanuka. Cyambara bamanuka hasi. Bimeze bite? Baragigira. Baragigira bombi ni abagabo nababwira iki? Nubundi buriya baranahaze. Katururi. Mwizirikana muniga biranga. Biranga. Kagabara kaniga biranga rakaniga ifuro. Abapolisi bafite umwitozo. Abapolisi mwese ndabasuje turabemera. Kagabo karamuniga. Polisi baramuniga biranga. Bose bateguye. Katururi. Baranigana. Biranga. Umukobwa aje gushaka views. Ewana gitumo n'ubundi niyi ntunzi. Aje gushaka views. Nakubwiye ngo buri muntu bari mu murongo w'akazi naje mu murongo w'akazi kanjye kwishakira views n'ubundi ntwike. Kanshake views ntwike. Aje gushaka. Katurore. Karugondiyane. Polisi rero rategura. Cyakora arabiza bayateguye. Katurore biranga. Mambo vipi? Umukobwa aje gushaka views. Yeah. Biranga mutwe kibe kirano cyo kirategura uretse polisi bamudepoza hasi kikibe kiratwika kirategura yakure itiyo nawe arategura mu rubavu arategura urebe ko murundi arategura ku mutwe nabyo yari yabiteguye uretse urebe ukuntu umuntu ategura uyu nawe arategura afata imbunda ndapfuye faye nakubwiye ngo filime nayizanye ni umuriro bakise line of duty ni umurongo w'akazi umurongo w'inshingano buri muntu aba ufite yari hano ikihebe kigira gutya kikajya no kuri chat we si mubibonye yarareba amugwaho amuguye gitumo muko unguye gitumo baramufashe dore nyiri YouTube channel. Oh shit. Biri guco live. And I gotta say, I'm one handsome son of a bitch. Nyine ndi kwibona nanjye ndi live ndi guca. Witnesses. Mfite abantu basaga miliyoni bari kutureba none aba batanga buhamya. Afraid of a little FaceTime? Huh? Pig number one, are you listening? That's you, Volk. You're the number one. Ingurube ya mbere rwe Volk. About half an hour. Mu gihe kitarenze iminota 30. Akagurube gato kawe karaza kuba gapfuye. Sasa yashimusa umwana wa Fande bamwita Voku na Fande. Atori ingurube Fande atumukobwa wawe cyangwa se akagurube gato karaza kuba gapfuye ka piglet. Karaza kuba gapfuye na akagurube gato na akabwana k'ingurube. Pig ni iriya ngurube nkuru. Niwe niko bisa Fande. Thing you can do about it. Uraza kumva uko bimera kuba wabura umuntu wawe kandi nta kintu wabikoraho. Uyari kamera. Umukobwa burya ntagarenze. Bya bintu by'abinyurisha abikoresha telefone. Nabuno bita abantu bari bwa selfie stick sinzi ukuntu njya numva mu bwita. Amukamera. Guca live. Reporter.
biratangaje sibyo munyamakuru ufite kamera bivuze ngo ntabwo ngigukeneye nyiri YouTube channel reba ndapfuye bye bye tarica umukobwa umupolisi avayo bimeze biti aratabaye umukobwa koreyo kamera tugende muko masasu mu nyubako. Don't be the news. Look who's talking. Yeah. Komeza hejuru. Uyarabakurikira. Katorore. Yarabakurikira sinzi. Azan. Isi bagera ahantu isi irangirira. Undi rege ugera ahantu bitewe n'ikibazo urimo ugasanga niho isi irangirira. Bageze ahantu isi irangirira. Yagasani. Nope, no. All my nopes. Oh my God. Irabizi oya zanjye zose ahantu nago nasimbuka. Penny ni umupolisi. Your eyes and plug your nose. Come on. I'm hating today so hard right now. Kobwa fayo. Frole, sasu byayigiraga. Kobwa manuka gutyo hasi hari amazi. Yeah. Yicomeka mu mazi. Ugize nabi yaje. Bimeze bite? Biravayo bose. Bateguye barambarana biranga. Umukobwa viramo no za telefone nziza zigwa mu mazi gakomeza imeze neza. Nanjye ngiye kuryama nshyira indobo y'amazi iruhande rw'igitanda nkanagama ga telefone kugira ni mu mamagara byange. Sinzi. Manuka mu mazi gutyo rega ndategura. Umukobwa ari hano. Biracyari guco live. Polisi avayo n'ikihebe. Agikurayo. Uyara kamera bakunzi ba chano yacu arakurikira. Yeah. Amubaza amerekezo 1470 Petania. If you know that address. Nimba uzize adresse. Rero uzi ni icyo aricyo. Wa mukobwa code Devoko ni hari sibyo? Nabwiye abapolisi. Wabyumvishe? Abapolisi bari mu nzira bajya aho hantu tuye kureba umwana mwari mwashimuse. Polisi bari mu kirere. Dore papa umukobwa bashimuse. Biriya byebe byakomeje kumwita ngo ni ingurube. Binamubwira ati nawe ugomba kumva uko bimera kubura umuntu wakundaga kandi ntugire icyo bikoraho. Ese uyu mwafande yakoze ikibiriya byihebe. Yamushimutiye umwana. Yatubeshya no tuje nta kintu gihari. Kumbe babarangaje aho baje nta kintu kiriyo. Na ahantu bari kubaka. I take it back, babe. Oyaraseka. You don't know shit. Nta kintu muzi. Ari hehe? It's like. Genda ubabaze uko bimera. Uko bimera. Bimeze bite? Yeah. No! Oya. Subiza. Penny. Everything's gonna be okay. Ibintu byose biraza kumera sawa. Claudia needs you to focus. Claudia aragira ngo ukomeze ntutumurongo mbega ugume ku nzira imwe. Ibyo wagomba gukora bari bijugumaho wibandaho. Mbega gahunda no kwibandaho umwana ariko bari bahiga. Tugende. Ese umwana ari hehe? Iminota iri kubarirwa ku ntoki. Dore umunyamakuru anafite televiziyo yari yaramuhombeye tunari kwerekana kuri televiziyo ye no turi kuva kuri channel y'uyu mukobwa wana buriya bucano buratwika busigaye buremera ama televiziyo bwamuremeye. Where now? 1470 Britannia. Wait, he said we weren't at the... Rule number 3, never believe dirtbags. Now, I want a real car this time. Come on, go! Yeah. Excuse me, innocent citizen. I'm an officer. Umva mbabarira rero mwene gihugu urengana ndi umwofisiye nkeneye imodoka yawe. Ubuzima bw'umwana w'umukobwa ari mu kangaratete. Fanya wazi kigoryi ubuzima bw'umwana muri mu kangaratete. Mane twigendere wana. Ako nako tugashyire kuri channel ibi byose biri gucaho. Live. Biri gucaho abaturage bakurikiye baryohewe. Batwitse sasa abanyamakuru musanzwe mukora biriya bintu byanyu. Hawe nyimira bintu mwamutwereka nibiki. Ngo mwatuzaniye ninja ngo yaryamanye ngo namuzango ndyamana ngo shubya nibiki. Ngo ndyamana na ndekezi. Ariko ngo naje gusanga mikrogeni bira nibiki mwamutwereka. Dore inkuru z'ubwenge mwagiye mudutwikira gutya. This man right here, boys and... Nibiki. This man is proof. Dore nyiri cano yewana turi gutwika. Abana bari kureba ewana iyi live no umuti. Mukore ko nshimira yego.
yego bari mu nzira bagenda bimeze bite byose biri guca mu gihugu bari kubireba. It says here 2 years ago the building was leveled after the killer's meth lab in the basement exploded. Ati hari inyubako bari bafite bakoreragamo za methamphetamine ni ibiyobyabwenge. Ati yaje guturika. Bari abagabo babiri biri abyibe cyase bari abarushimusi babiri. Turns out the boys recently inherited the house that they grew up in. New address. Byaje kugaragara ko iyo nzu ariyo bari barabaraze ariko hari indi bari basanzwe batuyemo. Iyo bari basanzwe batuyemo rikaba ariyo tujyaho. Bahise bahabarangira. Bari abavandimwe babiri bari batuye. Wari laboratoire igeze gushya. Dore cya kibi ngo baragifata bakagitwara. Kibi barakizanye. Bagishyira muri ambulance. Bayita imbangukira gutabara. Hari n'utuninja twitwa imbangukira gutabara. Ngaho iji dukoreho tuhita dufata moto twiruka. Natwe ni twa ambulance. Udusadunda. Ikibe kiri hano bagifashe. Kiri muri ambulance. Kibe fire. Kita kibica. Ni kibe kitakica. Kibe namba ikintu kibona ariko kira ni ifoto. Kirabanza kira ni ifoto za dududu. Kiratwika duri foto. Fire. Kibe kirategura duri foto. Kirategura kiza kuri mu polisi. Kibe kirategura. Moko. Kimwaka imbunda. Moko. Y'all brought out the big guns for me. I'm flattered. Every cop in this city's looking for you, asshole. Where the hell are you gonna go? Polisi yose iri kuguhiga uyu mujyi urakiye kuraza kujyayo. Mu rugo. Ati mu rugo. So what's this about? Why would Dean and Max go to such great lengths to hurt a little girl? It's not about. Ati niki cyatuma bari abagabo babiri bafata kana gatunga kare kugira ngo bakababaze. This is very personal. Ati cyo nabonye ni ibisa nk'ari ibibazo byabo bwite bafitanye na papa uriya mwana. Bibiri personal. Katurore. Ntago ari abantu baba bashimusa umuntu bashaka amafaranga ya bashimusa uriya mwana bagira ngo babaze papa w'umwana. Uko bakomeje kuvuga ati genda umubwire yibaze nawe uko bimera kubaho warabuze umuntu ukunda kandi ntacyo wabikoraho. Bavayo bashana ibi cyari gucola live ibintu byose biri gucodora abantu bari gukomanta live televiziyo ziri kubyerekana nyiri televiziyo yabonye topic yabonye content yari yarakubiswe. Yeah. Smells like a giant kitty litter in here. She's got Bazan. Door, cabinet, closet. Munsi yabara abagabo. Jaraye. So not a cat person? Wait, stop! Bullets. What is that? Cyo ni igiki? Cyo ni igiki n'umutego? Turi. Uwo umutego kumbe dore umutego wari uhari. Habuze gati ni inzu y'abagizi ba nabi ntagaro gupfa kuzihubukiramo wiruka. Hari ari mu mutego umukobwa ni utabaye. Abagabo baba bagusaguye. Bira bintu muza mwinjira mu mazu y'abantu bira mupango. Yeah. That's creatively psycho. Man, uyu musazi. MacGyver's. Ameze nka MacGyver's. My ass, you don't watch TV. Wakagurye wambwiye kutajya ureba televiziyo. MacGyver umuzi gutiyo ni Serena bakuriye MacGyver. Sasa umukobwa mu gisasu kiri hano ati nawe sumeze nka MacGyver ibyo bisasu urategura. Cyangwa nta gutegura. Katorore. Bavayo. Katorore. Bari mu nzu y'abira bigabo bibiri. Ngo biravukana. Byashimusa umwana bita Claudia. Vok. Umwana wa Tom Vok. Ubundi ibyawe umwana uhita umwita amazina yawe. Nawe nabyara bazabita amazina ye. Nyine ugakomeza utwika. Hey! Niko gahunda y'umunsi bimeze. Ugomba gutwika. Yamugira gutya gakubita n'umukobwa. Ese witwa nde muko? Nitwa Kevin. Irindi rwabo kwisi. Nyine papa aba yaramwise nyine izina rye. Kugira twike.
hakurino Younger version of Max and Dean Keller. ese uyu mukobwa uri hagati ya Max na Dean Keller ninde? Ba bagabo babiri bavukana bamwe bari bashimuse, bisa nko hari umukobwa ubari hagati, bari kwibaza uyu mukobwa ninde. Penny said that this seems personal. Kandi Penny ko kora umupolisi yari yambwiye ngo bino bintu ni ikibazo cyabo bwite. Begs a question. Ikibazo gikurikiye rero, uyu mukobwa ninde uri hagati y'aba bagabo babiri? Bya byebe bibiri twabonye byari byashimuse, uyu mukobwa bari kumwe ninde? Uwo mukobwa mu ncakire ninde? Witazana n'uwicaye mu rugo, aba yasigaye nyina kontorora kacano kabo, asubiza areba twika agira ate, ahuza imirongo. Katorori uyu yari hano mu nzu y'abagabo. Yeah. Hey! Mugabo, ukingura hano. Ati udupusi dutonya, buno ngiye gukunda ipusi. Hey! Yeah. Sinzi. Uyakomezana imbere, dore inyubako itezemo ibisasu, dore imigozi umugabo aba yarateguye, none yamara gutegura agatwika. Katorori. Zan. Yeah. Umugabo Zan. Nzi ikibi. Zichebe ebana ari ikintu cy'igisanduku utamenya ni ibiki. That girl was the Keller's sister Naomi. Umva uwo mugabo ni mushiki wa bari abahungu babiri yitwaga Naomi. Yitwaga Naomi. She was trapped in the basement. The police didn't even go in for 64 minutes. Ati bari abagabo bwa laboratoire y'abacurizaga ibiyobyabwenge yashyaga. Ati polisi yaraje ntiyahita itabara umukobwa, hashira iminota 64 bataratabara uwo mukobwa. Ni mushiki wa biriya byebe bibiri. Iyi nyubako yarahinga, abapolisi baje ntibayirirwa bajya muri basement hasi mu nyubako batabizi biriyo, kumbe ngo ari yo mushiki wa bya bigabo bibiri byari byashe. Ati kandi icyo gihe ni vice captain witwaga Falk, Tom Falk niwe wari ukuriye abapolisi bari baje gutabara. Kumwe polisi yazanishe kureba ahantu hahiye, polisi nibigemo neza cyane ngo imanuke no hasi rebe biriyo, kumbe polisi ngo kuko yari yoboye na Falk, wa polisi twabonye bashimutiye umwana, hahiriye monde witwaga Naomi yari mushiki wa biriya bigabo bibiri byashimuse. Umukobwa wa Fande mbega no kwihorera, umukobwa kugira nakandagira igisasu, ntuzamura ikirenge. Ibi nibyo nekereza. Urwo rutsinga ruramanuka rukagera muri basement. Haha. Eva, I need you to be real cool right now. Umva Eva, ndagira ngo utuze. Ndatuje. Katorori. Uno tumaze kumenya icyo bari gupfa. Bari abagabo babiri bari bafite mushiki wabo ahira mu nzu, polisi byitwa ngo yari yaje gutabara, itinda gutabara, imara iminota 64. Ni nayo minota ikebe cyari cyabaye kugira ngo uriya mwana nawe amaze kumurengera. Ba Kellers bari bafite mushiki wabo yaje gupfa. Yego. I think I just saw her in the basement. Ndakeka nayibonye hasi muri basement, namubonye umushiki wabo, umurambo we. Ati bari abavandimwe babiri bumvishe ko umupolisi wari wajagarira abapolisi ari we wabiteye kwa mushiki wabataratabawe. Nyine yabigizemo uburangare mu yandi magambo. Uri bishobora kuba waragiye ugiye gutabara umupolisi hano ugatindamo, ugasanga umuntu arapfuye, sasa umuntu akaza kuvuga ati abashinzwe umutekano hano babigizemo uburangare bari hehe. Bakiraho ari yinjiye. Hey! Ari yinjiye. Hey! Yikangamo cyose biri gucaho live. Umukobwa kandagiye hano ari igisasu. Ruje muri ambulance. Turamuzi. Kobwa kureyo ka view bakita agatelefone kare kumufasha mu kazi. Mbega umukobwa nta nubwo biracamo ngo abashe kwigurira kamera, udukuru twadukoresha iki? Telefone. Amikoro. Zengi YouTube channel yari ikizamuka. Yeah. Dore ikihebe, mugabo yihebye ngo abapolisi bagize uburangare mu gutabara mushiki we.
umupolisi rero ukuriye irondo uwo munsi cyangwa se wari ukuriye abashinzwe umutekano uwo munsi bashimuse umukobwa we kugira ngo yumve uburangare yagize. Aribyo usanga umuntu akubwira ngo ngiye ntago nzongera kwishyura amafaranga y'umutekano ku kwezi, tugomba kuyishyura biri muri gahunda. Ngo none se banyibye ejo bundi inkera ziri he Nkeragutabara? Sasa uyu nguyu nawe niyo mitekerereze arimo. Ngo none se mushiki wanjye yapfuye abari bashinzwe umutekano bari mpaka atangiye kwihorera kuri inde ku bashinzwe umutekano. Nawe unyumvire imyumvire mibi. Just like your sister was. Claudia ararenganura mwana washimuse nkuko mushiki we yarenganaga. He doesn't deserve this. Ati mushiki we ntabwo yarakwiye ibyamubayeho byo gupfa, ariko n'uyu mwana washimuse ntabwo abikwiye. In front of the whole world. Imbere y'isi yose. Uyu mwana muto mureke. Boy. Ubundi ingingo irimo ni iyi. Yararasa. Boy! Ingingo iri gutuma nkora nyamukuru. Uzi ikintu gisekeje? Sometimes a person dies and nobody cares. Rimwe na rimwe umuntu ajya apfa ntagira umuntu ubyitaho. Umva amagambo. Wrong kind of person. I'm my sister Naomi. Nuko mushiki wanjye ari umuntu mwiza agapfa. Like that. Umuntu wundi umeze nk'uwo. Abapolisi barahagarara bakarebera uwo muntu agapfa ari bashinzwe umutekano. Meth head. Mukavuga ngo ibiyobyabwenge ngo n'ubundi ni babanywa ibiyobyabwenge mukamurika agapfa. Bwaramuritse arapfa. Ari kubivugira imbere y'itangazamakuru. Ari kumwe muri mu bantu banyu. Iyo yagize ikibazo biba bitandukanye. Uyarabyumva. Nta fandi utaratabaye. Nagiye mura n'abapolisi benshi biteguye kuba bapfira akana k'abakobwa batanazi murashaka kukitangira kuko nashimuse umwana w'umupolisi, ariko twe bashiki bacu bahura n'ibibazo nimubatabare mukajenjeka. None ni iki cyatuma tugura ibintu nk'ibyo kandi twakabiboneye ubuntu? Guta abapolisi nyine badakora akazi bashinzwe bo bakiyitaho umuntu wabo yashimutwa ngo akaba aribwo bakora akazi neza, ariko ngo abantu babwa murayikire cya gisasu kiraturika. Igisasu kiraturika mu nyubako. Mese bite? Hey! Bafayo. Turi mu nyubako. Mbega ameze nk'uri gukangura polisi bwira ati mujye mutabarira kugi. Mbega ari kubakangura. Gusa ntago ari byo. Ntago ari byo nyine ni ibintu buriya baba banyweye. Umuntu igihe baranyweye ibintu bikamubuza ngo polisi mani reka ngiye kuyikosora. Uyu mugabo yaje gukosora polisi. Ngo mwarajenjetse ubwo mushiki wanjye yapfaga. Uyu mugabo yateguye. Umva turi hejuru ku rusenge turi gushaka inzira idukurana abantu bose bacungiye hano. Tatururi. Meze bite? Baje ku rusenge. Bari gushaka inzira ibakura hano. Inzu yose igiye gushya. Barafa hano bate. Ibi byose biri gucaho live. Kuri televiziyo mpuzamahanga. Biri guca kuri channel zose. Mbega hagira udufasha. That's our exclusive. Ara niho tugiye gutwikira, tugiye kubonera inkuru yacu bwitire exclusive yacu. Nta kavuyo kayirimo. Ara ni bya bitangazamakuru usanga bifite kajugujugu zabyo. Ati mworezo kajugujugu. Bitangazamakuru byandi bigira kajugujugu yirirwa baguriramo benzini kirirwa izenguruka umujyi ishaka amakuru. Ariko mwebwe amakuru hano muyakura niho nkiri kwibaza no kuyahimba. Kwereka hey batangiye guhamagara. Bibuka hari televiziyo ivuze ati ara niho twakura inkuru y'ubwenge katwereze noneho mugume ku rusenge tugiye kubafasha. Katurore umupolisi iyi ni kajugujugu ya shene ya televiziyo. Turi tugende mukobwa injiramo hano. Kajugujugu imeze bite? Tarajya kure kiramufata baramufata. Hey yanga kurekura kiraparamira. Ntago munsiga turajyana nacyo kiraparamira. Ntago munsiga bimeze bite? Ndajya kirayifata turajyana iki turajyana. Biranga Penny umupolisi bamukameye uyu munsi wose ari mu nshingano ari mu murongo w'akazi uburyo gakorwa abaturage noneho banabibone. Muri igihe n'umupolisi ari ukumva gashinzwe umutekano utazi ibintu acamo buri munsi nibyo byiburi kubona. Uyu munsi twabizanye live twese dupfire kuri televiziyo. Mva ikigoryi ariko ngo dupfire kuri televiziyo tuhitinge.
abantu bafitemo n'ubwoba dore kajugujugungira bakaraga bimeze bite abaturage bari kubireba live bakurikiwe na miliyoni twatangiye filime nimba uri kureba bari kukwereka ibiri gufatwa na kamera twatangiye bakurikiwe n'abantu batarenga 400 agacano kabo ariko bari kubareba bageze muri miliyoni 2,300 murabibonye Katurori aba nabakurikiye live bimeze bite yaza ku kigabo kinigana ifuro aragifuta aragibyeje ugati ngufushe kigabo dore ngicyo kigabo kiramukaraga umukobwa cyitendeka polisi w'amandi yanyereye fuse ni umukobwa mbese biti ku kigabo baranaga hara noneho urekuye gato yafayo umukobwa ari hehe 6 feet under, man! Mani ari hasi nka fite 6 tumanutse hasi ubujyakuzimu yishimira ibyo muri bubone bwamanuka gutyo tari hasi ibujyakuzimu ese ari hehe ibyose ni byacagaho live meze neza iminota isigaye ni mike hasigaye iminota nk'itanu cyangwa itandatu ndeba wakoze ibyo ushoboye wakoze ibyo wari ushoboye ibyo byose ko mwabimbwira ntabwo bisobanuye ngo ni ukuri naramwishe wa mukobwa naramwishe yishe nduye umupolisi yarumirwa wishe nde musore ati naramwishe nimba yarishe nde umve narashe umwana kira kibe kigeze kumubwira ati wa mwana wishe umupolisi ati nigeze kurasa umwana 9 years old 2 years ago imyaka 2 ishize narashe umwana w'imyaka 9 ibaze uwo mwana yitwaga Robert father had a gun to the kid's head. He was high out. Papa yarafashe imbunda yifatira kuri uwo mwana kubera yari yasinze. He was gonna pull the trigger. Yaragiye gukurura imbarutso nga ndase. So I took the shot. Ndangije ndarasa. This is the guy pulled the kid up like a sheep. Ngirasa uwo mugabo yese afata umwana wabari watambika mu nzira bari wisasu rifata kandi nari ndashe umugabo. Did everything I could then too. Abantu bose cyo gihe barazaga bakambwira ngo ntako ntagize nakoze ibyo nari nshoboye ariko ntago bibuza ko umwana yapfuye yishwe n'isasu ryanjye. Another kid's gonna be buried because of me. None uyu munsi yarundi mwana ugiye gushingurwa kubera nje. Hey. Tango humuriza. Sorry. Mbabarire. Meze bite? Sasi yatangiye kwibuka ahantu yigeze kujya mu nzu akabona umurambo. Yumvise yibutse ijambo. He thinks he's 6 feet under. Yavuze ngo uriya mwana ashinguye ahantu afite 6 z'ubujyakuzimu. Baskets. Sir, Longview. Get to Longview Cemetery. Umva tujyane kwirimbi bita Longview. Nabajyane kwirimbi. Katururi. Kurikije amagambo ikigabo kitarapfa cyavuze amenye ko gishobora kuba cyafa. Ngiye kwirimbi bita Longview. In one of the most dramatic rescues ever captured on live television. Umva bimwe mu bintu byo kubohoza umuntu byigeze bibaho biri guca live kuri televiziyo bitigeze biba handi hano muri kubibona nkuko bibona indege y'itangazamakuru cyacu iri gukora uyu muntu nkuko umuntu iyo ndege itabaye Frank Penny ni indege y'itangazamakuru cyacu no bari kwitwikira coverage on this gripping exclusive. Iyi nguru mutasangandi nitwe twabaje kuyikavaringa. Hey, it's me. Nijewe. You're alive. Uri muzima. Go time. We need Ntagiye dufite. Naomi Keller's grave. Dushakira igituro cyitwa Naomi. Mwirimbi ryitwa Longview. Uwo muntu ashinguye he? Katururi. Muri hari igihe umuntu ari bakavuga ati muri rusororo yose bakabazana umuntu ashinguye merekezo pana kwirimbiri bari rinini cyane usanga rifuye nkana ukagera munsi y'umurenge wa Ngoma. Ugasanga baza gacu ushinguyemo. Bimeze bite? Abapolisi nabo baje. Bari kwerekeza hitwa ngo ni Longview Cemetery. Katururi.
Yeah. Ni ku irimbi rya Longview. Bimeze bite? Barebe bari gukeka ati ku gituro cya mushiki we bari abagabo witwaga Naomi Keller ashobora kuba ari hashinguye. Bimeze bite? Katurore bano baracyari mu nzira baza. Nuba tugiye kuri bloke ya 9 mu majyepfo y'irimbi niho umukobwa Naomi bamushinguye. Abaje gutara makuru barahari. Nkuko mubibona rero uyu mubona ni umuntu urabizi tugende abana no bari bakurikiye. They are making their way to Longview Cemetery. Nkuko mubyumva mwumvishe ko bakomeje kwerekera bagiye yitwa Longview Cemetery bagiye kureba muri iryo rimbi nimba atari umuntu yabashinguye. Padiri hano abantu kwirimbi ni hajya habura abakiriya dore abandi baje gushingura. Irimbi kwa muganga na filime za Rocky ni ibintu bitatu bitajya bibura abakiriya. Filime za Rocky kwirimbi ahora abakiriya no kwa muganga ahora abakiriya. Aho hantu ntabwo wapfa kugenda ngo ubura abakiriya. Utubari dushobora kubura abakiriya ariko ibyo bintu bitatu nkubwiye ni bura abakiriya. N'insengero ntizibura abakiriya. Sorry abayoboke. Ariko nabakiriya. Jondi sinzi icyo nabonye ngo wishyura veni nkaguhanurira, wishyura 10 nkaguhanurira. Shabara abakozi b'Imana barategura, baratwika, ndabemera. Yeah. Bano baje akurino. Baje kwirimbi dore hepfo abandi baje gushingura. Baje kula block ya 14. Katurori. We dore block ya 9 ngiyiwe. Hakurino. Bafayo. Bimeze bite? Sinzi ko mibagezeho Naomi Keller ashingwe ko ari basa nkaho hamaze iminsi yacukuwe. Harimo n'ikintu cy'ikigozi. Biragaragara batangira gucukura. Claudia bari gucya ku mwana atabyemo hano. Bari baraje kumutaba neza hafi ya mushiki we bamushinguye. Papa w'uyu mwana ngo niwe wari ukuriye abashinzwe umutekano umunsi niyatabariye ku gihe. Baje gucukura ariko biri gutinda nta n'igitiyo bafite bakira wari waje bafasha gucukura. Abasana bakurikiye live mbona muratwika. No mbona murategura. Nanjye reka mbaho umusada. Abantu bakomeje kubakurikira bareba uyu polisi ukuntu rwose akora akazi ke neza. Umusa nanjye ndiji narindi kubayira hano hafi nje kuba umusada. Kumbe dore n'ababana nabo baje hakuno baza gutanga umusada ndetse batwika. Abaturage bose bari babakurikiye live baje gutanga umusanzu. Nakubwiye buri itangazamakuru ubundi ngo ni pouvoir ya 4. Havuyeho za pouvoir 3 zindi muzi. Buri itangazamakuru ni pouvoir ya 4 iyo ryakoreshejwe neza. Ngira ngo uri kubibona uburyo batwitsa abantu bakabaje gutabara. Njya mbibona ni namwe ngo mujya mubikora abantu bagatanga amafaranga yo gufasha umuntu. Buri itangazamakuru muri koresheje neza mwa abantu muri kunyumva yahindura byinshi. Itangazamakuru ubwo ni pouvoir ya 5 nako. Filime zanjye ni pouvoir ya 4. Nanjye ariko reka njye negura bazakurino. Bimeze bite? Baje hano kubera ibintu byagiye bicaho bareba uyu mugabo ukuntu yarwanya urugamba ashaka gutabara umwana. Abaturage bose mu mugino bavuze ati natwe reka tujye gutabara. Nta mpamvu yo gukomeza bareberera. Kumba umwana dore iminota iri gushira. Masi yaramaze kumurengera nibwo akimurengera sinzi. Umwana baramutabaye ndetse bagereye ku gihe. Abantu bose muri uyu mujyi bamukurikiye live bareba itangazamakuru. Uyu mukobwa nakubwiye ngo itangazamakuru ryano ryakoze akazi. Yatanze inkuru nziza, inkuru yubaka, inkuru ifasha. Bana bya bintu byanyu mutuzarira ninje. Ngo ngiye bundi ngiyo naryamanye n'abagabo 100. Ya nibiki. Mbafashe. Ngewe ngo Rocky gurya ngufashe noneho wamvuzeho. Ono muri vision 2020 turi kugana mu muntu nzafata amenyera. Papa umwana disigize gutya bona papa we. Abaturage baratabaye. Iyo muze yarishimye. Abaturage bakomeye amashyi umunyamakuru uri hano ndetse n'umupolisi witanze guhera kare. Bitanze kugira ngo batabare. Umwana habuze gato yarapfuye. Utabaye umwana wa Fande ni umupolisi yari yahagaritse. Umupolisi yaragaritse. Yarebye umugabo yari yahagaritse avuga ati ndakwirukanye no mu kazi. Ni utabaye umwana we. Buriya wa muntu akenshi abantu bapingari igihe agutungura agakora imiti. Mana urabikoze. Umugabo bamukomeye amashyi abantu mu mujyi bose. Filime bayise Line of Duty cyangwa se umurongo w'akazi. Umugabo babashe gufata chance G uratwitse. Bamukomeye amashyi. Umugabo ni intwari. Buriya hari igihe umuntu umuca amazi mutazi ibintu yirirwamo buri munsi anyuramo. Umugabo babashe kumukamera bareba umurongo we w'akazi buri munsi yirirwamo. Bose nibwo babonye ko baba polisi burya koko
ari abo kubahwa baba bakoze akazi. Yeah. Ibyo byarabaye, filime yacu iracyakomeje. Bavayo. Reba. Dore umunyamakuru. Abanyamakuru banyabo nibwo baje gutwika. Dore n'abapolisi banyo bagiye gusaba gutanga urutogarafa atari bo bakoze akazi. Burari igihe akazi gakorwa n'abandi hakagira abandi bazaho kiyitirira. Abanyamakuru bahise bahura bari kumanuka inkuru neza, dore nyiri inkuru yibereye hano yabihoreye. Still not funny. Bavayo. How about I make it up to you? Ese mukoka imodoka yana yangije wakwitura. Gute? Nakugura irindazi. Heading today a little less. Uyu munsi nangiye kuwanga gake byibura. Me too. Nanjye. Bego umunsi bari bawanze cyane ariko batangiye kuwanga gake kubera bari hita ibintu byaryoshye. Bafashe inzira barerekera ndetse umukobwa yarabashije gukora ikintu kizima nkuko twatangiye filime uvuga ati nifuza kujya nkora inkuru zahindura ubuzima bwa benshi. Inkuru zatuma buri muntu ku giti cye yumva ko yafata inshingano zo gukangurira abandi gukora icyiza cyangwa se kwizirika ku kintu kizima gusa. Bafashe inzira barerekera na filime yacu nuko bayitaga yari rocking ibisanzwe. Abamuzi nibamugereranya, abamumenye nibamushidikanyaho. Imana ibamugisha ndabakunda cyane, utazacikwa na filime z'ubutaha. Ndetse nkwibutsa ukeneye kwamaza kuri izi filime zirebwa cyane muri East Africa kurusha izindi za Rocky, wahamagara 0785 56 8 Ciao ciao. Dushime Imana yo mwijuru, niyo itanga ubuzima, yadukunze ititangira, iduha agakiza kacu. Dushime Imana tuyirambe, tuyisingize iteka ryose, kuko yadukijije urupfu, tuyihimbaze iteka. Niyo mudukiza ukuri, itukura mu mwijima, iratuyobora mu mucyo, tuyigume mu iteka. Ntituzahwema kuyishima, kubw'urukundo rwayo ruhebuje. Data wa twese turagushima, udukunda urukundo ruhoraho. Mwami Yesu turagusingiza, kuko wapfiriye abatuye isi, twakiriye ubugingo bushya, tuzagusingiza iteka ryose. Niyo mudukiza ukuri, itukura mu mwijima, iratuyobora mu mucyo, tuyigume mu iteka. Ntituzahwema kuyishima, kubw'urukundo rwayo ruhebuje. Data wa twese turagushima, udukunda urukundo ruhoraho. Mwami Yesu turagusingiza, kuko wapfiriye abatuye isi, twakiriye ubugingo bushya, tuzagusingiza iteka ryose.